дар тамаддуни тоҷикон ноҳияи айнӣ ҳамчун диёри кӯҳистон бо табиати зебову дилрабо, бо мардуми меҳмоннавозу меҳнатдӯст, бо кӯҳҳои баланду боигариҳои зерзаминӣ, бо меваҳои шаҳдбору иқлими босафо, бо таърих ва фарҳанги бою рангинаш шинохта шудааст. дар солҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бошад, ноҳияи айнӣ тавассути сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати тоҷикистон ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон боз ҳам ободу зебо гардида, симои хишро куллан дигар намуд. агар ноҳия то солҳои наздик ноҳияи аграрӣ маҳсуб меёфт, пас имрӯз ҳамчун ноҳияи саноатӣ аграрӣ дониста мешавад. зеро ғановати беш аз 80-90% буҷети маҳаллӣ маҳз ба корхонаҳои истеҳсоливу саноатӣ рост меояд. аз дигар тараф рушди саноат, алалхусус саноати кӯҳӣ имкон фароҳам овард ки буҷаи маҳаллӣ тӯли солҳои охир барзиёд ба иҷро расонида шавад. агар дар соли 2011 қисми даромади буҷети маҳаллӣ аз рӯи ҳамаи намуди даромадҳо ҳамагӣ 18 миллиону 142 ҳазор сомониро ташкил медод, пас дар соли 2015 ин рақам 42 миллиону 572 ҳазор сомониро ташкил дод, ки ин қариб 3 баробар зиёд мебошад. бюджети ноҳия дар солҳои охир, хусусан баъди солҳои 2000 ба як ҷаҳиши иқтисодӣ расид. мисол дар соли 2016 бюджети ноҳия айни 40 миллиону 193 ҳазор сомония ҳам қисми даромад ва ҳам қисми хароҷот ташкил менамояд. ин агар муқоиса ба солҳои 2006 гирем, агар дар соли 2006 бюджети ноҳия ҳамагӣ 2 миллион 270 ҳазорро ташкил менамояд, ки тақрибан 105 маротиба нисбат ба 10 сол пешин зиёд шудааст. асосан маблағҳои бюджети ноҳия дар қисми хароҷот дар бар мегирад маблағгузори соҳаи маориф, соҳаи тандурустӣ, соҳаи фарҳанг, ҳифзи иҷтимоӣ ва инчунин соҳаи хоҷагии коммуналӣ. бюджети ноҳия то соли 2012 дар субвенсия менишаст, яъне ки аз ҳисоби субвенсияи вилоятӣ он норасоие ки қисми хароҷоти бюджети ноҳия дошт маблағгузорӣ карда мешуд. ҳамин маблағгузорӣ тақрибан он солҳо 50% хароҷотро дар бар мегирифт. дар соли 2012 аз ҳисоби он ки корхонаи маъдантозакунӣ анзоб иқтидори худро боло кард ва ончунин нархҳое ки он маҳсулоте ки комбинати анзоб мебурад нархҳош дар бозори ҷаҳонӣ меътадил ва нархи арзиши нағз дорад, аз ҳамин ҳисоб яъне ки даромади ноҳия зиёд шуда. инчунин кони ангишти фоняғно ва дигар он фирмаҳое ки дар таҳти ҳамин шахти фоняғно кор мекунанд, онҳо низ ба бюджети ноҳия тақрибан 35-40% ва худи корхонаи маъдантозакунии анзоб боша қариб 55-60% бюджети ноҳия таъмин мекунанд қисми даромадиша. қисми даромади бюджет дар 6 моҳи соли 2016 дар нимсоли аввал ба маблағи 23 миллиону 947 ҳазор яъне ки иҷро шудааст, ки ин 126.8% нақшаи ташкил мекунад. аз ин ҳисоб 5 миллиону 57 ҳазор ҳозир барзиёди даромад нисбати хароҷот дорем, ки ин маблағҳо асосан маблағҳое ки барзиёд мондааст ё ки аз ҳисоби бақияи озод мондааст, бо қарори раиси ноҳия ва маҷлиси вакилон, дастгирии маҷлиси вакилон ва соҳаҳои инчунин ба соҳаҳои маориф, тандурустӣ, иҷтимоӣ асосан равона карда мешаванд. зурнамои бюджети ноҳия агар чунин равиш ва агар ин буҳронҳои иқтисодӣ ва таъсири худро нарасонад, албатта нағз аст. мисол мо дар соли 2017 ҳалакат зурнамои бюджетро пешниҳод кардем. агар дар соли 2016 40 миллионро ташкил карда бошад, қисми хароҷот дар соли 2017 44 миллионро ташкил мекунад. инчунин қисми даромадам 49 миллионро ташкил мекунад. яке аз дастовардҳои асосии ноҳия дар солҳои соҳибистиқлолии кишвар ин бунёди роҳҳои ободу зебо ва дар сатҳи байналмилалӣ ба истифода додани 82 километр роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта мебошад, ки бо ин васила ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар тамоми фаслҳои сол бо маркази ҷумҳурӣ ва вилояти Суғд ба роҳ монда шуд. дар ин давра дар ҳудуди роҳҳои ҷумҳуриявӣ ки дар ноҳия воқеъ гаштааст 8 кӯпрук, 60 метр галерияҳо, 82 ҳазор метр ҷӯйборҳои шафати роҳ, дар шоҳроҳи айни Панҷикент бошад. дар байни деҳаҳои ноҳия 3 кӯпруки калонҳаҷм сохта, 6 кӯпруки миёнаву хурд аз навсозӣ,
30 километр роҳҳои деҳаҳо мунфарш чароғон карда шуданд. бунёди заводи муосири мунфарштайёркунӣ бошад. дар оянда барои боз ҳам беҳтар намудани ҳолати роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта ва деҳоти ноҳия мусоидат хоҳад кард. аз соли 1974 васти гузашта дар соҳаи роҳ кор мекунам. мушкилоти мардуми Зарафшонро бисёр хуб медонам. мо хеле хуб медонем ки дар даврони шӯравӣ қариб 7 моҳ роҳҳо баста мешуд, роҳ тавассути ағби шаҳристон ағби азоб баста мешуд ва тамоми равобиҳои мо ба маркази вилоят ва маркази ҷумҳурӣ тавассути ҷумҳурии Ӯзбекистон сурат мегирифт. ва ҳолати роҳ бисёр ҷавобгӯи талабот набуд, вазнин буд. ҳатто вақте ки дар тобистон вақти ҳаракат тавассути ағби шаҳристону анзоб будан ҳам роҳҳо ки талаботи ҷавобгӯ набуданд, вақти зиёд 6-7 соат фақат ба маркази ҷумҳурӣ ё ки ба маркази вилоят рафта меомадем ва маҳсулот зуд ба ҷои асаби ба ҷои лозими зуд нарасиданаш корношӣ ҳам мегашт. ҳолати техникаҳо зуд таъмирталаб мешуданд ва ман гуфта метавонам бо тамоми масъулият ки маз дар даврони истиқлолият мо ба он чизе ки мардуми водии Зарафшон солҳои сол орзу умед дошт ва ҳатто ба назар афсона барӣ менамуд, дар як муддати кӯтоҳ ба ин ноил гаштем. соли 2006 нақби истиқлол ба истифода дода шуд ва ҳаракат ба тарафи маркази ҷумҳурӣ хеле осон гашта тамоми фазлисо ҳаракат таъмин гашт. соли 2012 бошад нақби шаҳристон кушода шуд ва ҳаракат ба тарафи маркази вилоят низ хеле осон гардид. баз ҳамин дар давоми ин ба ғайр аз сохтмони нақбҳо ин роҳ аз маркази ҷумҳурӣ то чаноқ аз навсозӣ карда шуда ва талаботи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ карда шуд. чӣ хел ки қайд кардам, мо роҳсозон орзу мекардем, тамоми халқи водии Зарафшон чизе орзу мекард ва маз дар замони истиқлолият таҳти роҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мо ба ин дастовардҳо ноил гардем ва афсона ҷомеъ амал пошид. роҳбарияти ширкат тасмим гирифт дар минтақаи Зарафшон низ як заводи мумтир ва дастгоҳҳои сангмайдонкуниро насбу вазн намояд бо механизми техникаи муосир то ки таъмири ин минтақа низ роҳҳои минтақа низ саривақт ва бо сифати хуб анҷом дода шавад. امروز ما شاهد آن هستیم که این زوادی ممخیربراری اساساً نصب وصلش به اتمام رسیده است. تا جشن 25 سالگی استقلال جمهوری عزیزمون باید که جادوگاهی سنگمایدانکونی نیز نصب کرده شود و زواد به استحصال اسفالت خودی سر کند. дар солҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи сарвари давлат ва ҳукумати Тоҷикистон ба рушди яке аз соҳаҳои афзалиятноки ҷомеа, соҳаи маориф, ки пешрафти ҳамаи соҳаҳо ба ин бахши ҷомеа марбут мебошад, бештар буд ва маҳз натиҷаи ғамхориву таваҷҷӯҳи доимӣ ба соҳаи маориф буд ки дар ин солҳо дар ҳудуди ноҳия 18 мактабҳои замонавӣ бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. имрӯз дар ҳудуди ноҳия 49 муассисаҳои таҳсилоти миёна, 17 мактабҳои асосӣ ва 4 муассисаи томактабӣ фаъолият намуда, танҳо соли равон ба истифода додани боз 5 мактабу корхонаҳои нав дар арафаи ҷашни 25-солагии истиқлолияти давлатӣ дар назар дошта шудааст. дар ҳамин давраи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маорифчиёни ноҳия айнӣ сиёсати хиратмандона ва маорифпарони асосигзори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дастгирӣ менамоянд ва ҳамеша кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки дар соҳаи маориф ба дастовардҳои назаррас ноил бигарданд. дар 10 соли охир хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнии умумии ноҳия дар олимпиадаҳои фаннии ҷумҳуриявӣ соҳиби 6 медали тилло, 8 медали нуқра ва 10 медали биринҷӣ гардиданд, ки ин нишондиҳанда дар сатҳи вилоят яке аз нишондиҳандаҳои аз ҳама беҳтарин ба ҳисоб меравад. дар давоми солҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи маорифи ноҳия хеле пеш рафт. дар ноҳия дар давоми давраи истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 10 муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ сохта ба истифода дода шуд. аз ҷумла дар ин давра зиёда аз 50 синфхонаҳои иловагӣ сохта ба истифода дода шуд. дар ин давра аз ҳисоби маблағҳои муассисаҳои таҳсилоти миёнии умумии ноҳия зиёда аз 200 адад компютер ва 70 адад принтер харидорӣ карда шуд. маблағгузории соҳа
چطوری که ما میدونیم روز از روز سال از سال زیاد گردیده شده است و این برای پیشرفت ساحه معارف همیشه کمکی زیاد میرساند. سال روان در مؤسسات تحصیلات میانی عمومی ناحیه 2 تالار ورزشی ساخته با استفاده داده شد. مردم خیراتمند ناحیه عینی و اهل معارفیان ناحیه عینی سیاسی خیراتمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان را دستگیری نموده کوشش به خرج میدهند که در ساحه معارف ناحیه باز با دستاوردهای بهترین و خوبترین نائل بگردند. دستاورد ثمره و فیض استقلالیت دولتیро дар соҳаи тандурустии ноҳия низ солҳои охир метавон ба хубӣ мушоҳида кард. тавассути дастгирӣ ва талошҳои доимии сарвари давлат имрӯз тамоми беморхона ва бунгоҳҳои тиббӣ ва марказҳои саломатӣ бо техникаи муосири тиббӣ ва мутахассисони варзида таъмин гардида ҳама гуна бемориҳо дар муддати кӯтоҳ ташхис ва табобат карда мешавад. дар солҳои истиқлолияти давлатӣ дар ноҳия барои сокинон 57 муассисаи тиббӣ аз ҷумла 22 маркази саломатӣ ва 26 хонаи саломатӣ хизмат мерасонад. дар ноҳияи айнӣ 2 маркази саломатии ноҳиявӣ, 20 маркази саломатии деҳот, 27 хонаҳои саломатӣ ва 8 беморхона, аз он ҷумла як беморхонаи марказии ноҳия ва 78861 ҳазор аҳолии ноҳия хизмати тиббӣ мерасонанд. самтҳои фаъолияти кӯмаки аввали тиббии санитарии ноҳияи айнӣ асосан ин дарёфти бемориҳо, табобати кардани бемориҳо, пешгирии бемориҳо ва дарёфти маъюбон ва онҳоро ба комиссияи машварати тиббӣ равона кардан, аз он ҷумла пешгирии бемориҳо бо роҳи эмгузаронӣ ва дарёфт кардани аз бемориҳои камвазнӣ ҳамин самтҳои фаъолияти кӯмаки аввали тиббии санитарии ноҳияи айнӣ ба ҳисоб меравад. албатта дастовардҳо дар давраи соҳибистиқлолии ҷумҳурии азизамон Тоҷикистон дар ноҳияи мо ҳам низ зиёд ҳастанд. дар ин солҳо бисёр хонаҳои саломатӣ, марказҳои саломатии деҳот, беморхонаҳои марказӣ бунёд гардиданд. дар манами солҳои охир соли 2016 шӯъбаи касалиҳои сирояткунандаи беморхонаи марказии район аз таъмири пурра бароварда шуд, ки ҳозир ба фаъолият карда истод, ба аҳолӣ хизмат расонда истод. аз он ҷумла бунгоҳҳои саломатие ки дар ҷойҳои номувофиқ ҷойгир буданд, 4 бунгоҳи саломатӣ имсол ба нақша гирифта шудааст, ки аллакас кор дар ин биноҳо сар шудагӣ аз ҷойҳои номутобиқ барда ба аҳолии ноҳия хизмати тиббӣ мерасонанд. мо дар солҳои охир қариб ки аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия 408 ҳазор сомонӣ ба таҷҳизоти тиббӣ, ба бунгоҳҳои саломатӣ, марказҳои саломатии деҳот дастрас мекунем, ки ин ҳам яке аз дастовардҳои соҳиби истиқлолии Тоҷикистон мебошад. боиси хурсандӣ аст, ки бо ташаббус ва иқдоми неки асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон музди маоши кормандои соҳаи тандурустӣ соли 2016 20% зиёд карда шуд. изҳори сипоси тамоми кормандони соҳаи тандурустии ноҳияро мерасонам. фарҳанг муаррифгари миллат буда таваҷҷӯҳи роҳбарияти давлату ҳукумати Тоҷикистон ба ин ганҷи бебаҳо дар солҳои соҳибистиқлолӣ бештар ба назар мерасад. маҳз дар даврони соҳибистиқлолӣ бо истифода аз маблағҳои буҷаи ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ маҷмӯаи таърихию фарҳангии шоир Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ пурра аз навсозӣ гардида, бо иштироки президенти мамлакат ба ифтихори 150-солагии шоир мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. имрӯз ин маҷмӯаи ободу зебо ҷои дӯстдоштаи пиру барнои ноҳия гаштааст. дар ин давра ҳамчунин ёдгориҳои таърихии шайх Абулқосими Гургонӣ, Шамси Табрезӣ, манори варз таъмир ва азнавсозӣ карда шуданд. ба истифода додани қасри фарҳанги ноҳия бошад арзиштарин ва тӯҳфаи бебаҳои истиқлолияти давлатӣ барои сокинони ин ноҳияи Кӯҳистон маҳсуб меёбад. ташкили осурхонаи ноҳия дар дохили бинои қасри фарҳанг бошад. бори дигар аз ҳунару истеъдод, расму оин ва таърихи ин диёри кӯҳан шаҳодат медиҳад. شکر استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کنیم، شکر وحدت ملی کنیم، شکر سرور کشور، پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی جناب عالی محترم امام علی رحمان که ما شما را عموما مردم تاجیکستان عزیز را به وحدت آورده به این روزهای نیک رسانید. من گمان میکنم در برابر دیگر ساحه‌های خواجگی خلق در جمهوری از جمله در ناحیه عینی
ساحه فرهنگ تا چند سال آخر خیلی و خیلی رشد کرد و گمان من از آن است که این پیش از همه از دستگیری و سیاست فرهنگ پرورانه سرور کشور جناب عالی محترم امام علی رحمان می باشد. تا چندین سال آخر در ناحیه عینی مؤسسه‌های فرهنگی خیلی و خیلی رشد کردند. از جمله یک چند مراتب بلند برداشتن معاش کارمندان ساحه فرهنگ این گواه آن است که امروز سیاست فرهنگی سرور کشور در ساحه فرهنگ و دیگرگونی‌ها کل به وقوع و البته اهل فرهنگ را نیز به آینده درخشان نیک ساحه فرهنگ دلگرم ساخت. بنابراین تا چند سال آخر بسیار مؤسسه‌های فرهنگی از جمله کلوب، کتابخانه‌ها، قصر فرهنگ، مکتب‌های صنعت که به واسطه فعالیت داشتن باز فعالیتشون خیلی و خیلی خوب و پیشروی در ساحه فن دیگرگونی‌های کل به وقوع پیوست. این قصر برهوایی که ما و شما اینجا قرار داریم با طبق دستور و سفارش‌های جناب عالی انمی قصر با هوا امروز قامت اوراقی در عرفه کشاده شوی این به واسطه جناب عالی خودشان اشتراک کردند، سخنرانی کردند و البته بسیار اسباب‌های موسیقی را تمام شرایط‌های زمانوی را برای بلند برداشتن معنویات مردم ناحیه عینی فراهم آوردند. امروز در مرکز ناحیه در ساحه فرهنگ پرابلم نیست. ما امروز اهل فرهنگ ناحیه عموما کل مردم شریف ناحیه عینی در تمام ساحه‌های کار میکنن، سیاست پیگیرانه سرور دولت دستگیری میکنن، پشتیبانی میکنن. چون که امروز تاجیکستان عزیز ما به ناحیه عینی که به واسطه سالهای زیاد در یک بلاکاد اقتصادی قرار داد در 6 ماه فصل زمستان، امروز ناحیه عینی من فکر میکنم مرکز تاجیکستان شد با شرافت جناب عالی. در ناحیه امروز سر هر قدم کارهای سازندگی و بنیادکاری با اشتراک و سهمگذاری صاحبکاران به نظر می رسد. طول سالهای صاحب استقلالی با فراهم آوردن فضای مساعد برای صاحبکاران در حدود ناحیه با اقدام صاحبکاران دهها مرکزهای سودا، کارخانه‌های استحصالی و مکتب و مؤسسه‌های تندرستی بنیاد و مورد استفاده برای قرار داده شد. جمعیت دارای مسئولیتش محدود ترانس آسیا سرویس که فعالیت آن با ساختن در و تیره‌های پلاستیکی، چوبین، خشت‌های بتونی و ساختمان مکتب‌ها روانه کرده شده است، نمونه بهترین در بخش صاحبکاری میباشد. با تأسیس کارخانه مذکور امروز 28 نفر ساکنان محلی با جای کار دائمی و معاش خوب تأمین گردیدند. ساختمان مکتب دهه پیتی، بنگاه مرغزار و مکتب دهه پسرود محض با تلاش‌های صاحبکار نسیم سنگینов بنیاد گردید. کارمندان تشکیلات نامبرده در آینده نیز بنیادی باز چند مؤسسه تعلیمی و تندرستی را در نقشه دارند که همه این دستاوردها پیش از همه ثمره استقلالیت دولتی می باشد. از سال 2009 در همین وقت تشکیلیابی همین کارخانه خود مشترک خود ترانس آسیا سرویس با کار آمده تا امروز به حیث استا در همین کارخانه کار کرده استم. اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای همه صاحبکاران شرایط و امکانات‌های فراهم آوردند که از آن جمله من کارخانه خود ما سال 2009 تشکیل یافته است. در اینجا اولین بار در همین ناحیه عینی همین کارخانه کار کرد، چون در همین ناحیه قریب که در ناحیه عینی پنجکند همین سیخ برآوردن در و تیره‌های پلاستیکی نبود. من امروز ها تمام اهالی ناحیه از این استفاده برده همون در و تیره‌های خود را در همین جای نزدیکی فرمایش داده برده ما آنها را رایگان با آنها چسبانده می‌دهیم. اینچنین در کارخانه خود ما سیخ بلوک براری هست که مردم به هیچ جا سرسام نشده و از همین جا همون بلوک ها را برده و برای عمارت‌های خود استفاده می‌برند. اینچنین سیخ در و تیره‌های چوبین هست همچنین که با اختیار زیادی اهالی همش قریب که چوب اگر خواهد چوب را استفاده می‌برند، پلاستیک خواهد زمانوی رو باشد پلاستیک را برده می‌چسبانند. اینچنین در داخل این کارخانه ما مغازه مسئولیت‌های ساختمانی هست. مردم از همینجا با نرخ‌های ارزان دسترس کرده البته برده برای ساختمان‌های خود استفاده می‌برند. ما بعد از وقت از اونی که پیشوای ملت سال گذشته به ناحیه عینی تشریف آورده بودند، همه سپارش و درخواست‌های خود را در اینجا گفتند. از این ما روح بلند شده با دو چند کار کرده ایستادیم. به مناسبت 25 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان ما حرکت می‌کنیم که همه قوه خود را صرف کرده برای مردم خدمت صافدلانه نماییم. در 85 سالی که حکومت گذشته ما
دولت شوروی ما خدمتی که کرده است آمده در 25 سال اقصالیت ما با به برکت پاک قدم جناب عالی امام علی رحمان من حاضر اون مکتبی که ما با ساختن در آبروی پژودره این خیلی بنا نشده است. تاجیکستان ما خدا خواهد با سرداری جناب عالی گلگل شکوفا میشد. رشد تاجیکستان روز به روز بهتر شده است. جناب عالی ما همه که منت دارم که به هر جایی که قدم میمانند قدمشان گلبار میشد. تمام جا آبادی راه ها کوپرگ ها دیگه همینجوری تا دنقره 5 روز میرفتیم. حاضر 3 ساعت برفته میبینیم. این البته خود از خود نشده است. این تشبث جناب عالی به جناب عالی از خداوند تمام دارم که گلی به سعادت مخزنی درست خواهد. هر کجا رو آوران این نافتحنا پیشوا توق بردارشان ملک فتح نوبینان از قفا رابرشان خضر مددگارشان علی یارشان خدا شد. ما هر وقت دعای نیک کردیم که تاجیکستان ما آباد بشه. این تاجیکستان با تشبث شب و روز بیخوابی جناب عالی. соҳибкори дигар насимҷон солиҳов бошад. соли равон иқдоми некеро пеша намуда бунёди мактаби навро бо маблағгузории шахсӣ дар шаҳраки зарафшон оғоз кард ки он дар рӯзҳои наздик ба истифода дода мешавад. мактаби нав аз 8 синфхона 2 кабинети таълимӣ ва кабинети маъмурӣ иборат буда бо тарҳи нав бунёд гаштааст. иқдоми соҳибкор насимҷон солиҳовро дигар ташкилоту муассисаҳо ва соҳибкорони ноҳия низ дастгирӣ намуданд. امروز بینید که در 25 سال استقلالیت در جمهوریمان چقدر نوآوری ها شد، چقدر آبادی ها شد. همین با دستگیری با راهنمایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان است. ما نیز همچون صاحبکار امروز اقدام گرفتیم که در همین مکتب رقم 37 4 سیمخانه علاوگی ساخته به استفاده دهیم که بهره بهتر نمودن تعلیم و تربیه نورسان، چون که آنها آینده سازنده تاجیکستان عزیزم آیند و میخواستیم که تعلیم و تربیه و دانش و ملکتی آنها را به یک سطح بلندتر برداریم و این مکتبی که امروز دیده ایستاده که در ساختمان رفته ایستاده است قریب که 90% کارها اجرا شده ایستاده است و اینچنین اقدام ما پیش گرفته را کارخانه فرعی فانیق راهبریت این کارخانه دستگیری نموده آشانه دویم این مؤسسه را به عهده گرفتند. امروز این کارها هم ادامه داده ایستاده است و ما با یک جایگی امروز بالاپوش این مؤسسه را ساخته ایستاده ایم. می‌خواهیم که این تا 25 سالگی استقلالیت این انشاءات را به استفاده دهیم که یک تحفه از طرف ما برای نورسان باشد. جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اینقدر نوآوری ها کردند، اینقدر آبادی ها کردند، راه های نو ساختند. من ببینید بیناهای بهترین در شهرها در ناحیه ها مکتب های بهترین زمانوی ساخته و استفاده داده ایستند. ما نیز اقدام های آن کس را دستگیری نموده یک سهم خودمان را به همین مؤسسه گذاریم. ناحیه عینی با منظره‌های دلفریب، چشمه‌های مصفا، باد و هوای مساعد، میوه‌های شهدبار و جای‌های تاریخیش برای تشکیل استراحتگاه و آسایشگاه‌ها قلای و موافق میباشد. از اینجاست که 5 سال مقدم با اقدام صاحبکار طبیب شناخته ملا ظهور طاهری در دهه پودخین ساناتوریا تشکیل کرده شد که امروز از تمام مناطق کشور پیر و برنا در اینجا استراحت و طبابت میگیرند. من استقامت کننده ناحیه باباجان غفور و ولایت صوف همراه عبدالعلی. چند وقت در اینجا هستید؟ 14 روز شد. 14 روز چی طبابت گرفتید و تا چند روز به شما پسند آمدید؟ در همین آسایشگاه، در همین طبیعت زیبا منظر با واسطه ملا ظهور طاهری آب‌های نوشاکی، داروهای علف، خوراک‌های علف خوردم. و همین سبب من این دستم من جگرم اپراتسیا کردم. در همین پشت گردنم خالای هر خیلی بود کمچون مایده شد. من خیلی ممنون. من سالهای دراز است که پانکریاتیت دارم، خیلی سیستیت دارم. پسرم سیاتوس پیچینی گفتن، رویهایش داغ پیدا کرد. من برای همین از شناس‌ها از دوستان بسیار درباره دکتر طاهری شنیدیم که این کس با
علفای گیاهای شفابخش و معالجه میکنن. برای همین من بسیار بالینس بها خوب میرم. بیا گفتیم این بهار همین رفته معالجه کنیم گفته ما خرسند از آمدگی ما از روزی 4 اومدیم. من در شهر خوجند باز کسلی دل دارم. 100 متر قدم که علاقه فسا میگرفت راه گشته نمیتوانستم. من خرسند که دینه با همراهی دکتر توحیدی من اینجا دکتر گلسرخان با یاردم همه این گروهی که ما در اینجا استادیم ما 3 کیلومتر گردی همین قشلاق گشته با همراهی پسرم یاردم پسرم من بسیار خرسند. خیلی بسیار نظم معالجه ما با مخکوب شرایط های جدایی هم خوب ما با آبی گرم آبی خنک تیار همه چیز در درون خانه ما هست. باد و هوای تازه طبابت ها بهتر در اینجا با گیاه درمانی طبابت میکنند. خیلی شرایط خوب است. ما از آمدم در اینجا آمده استراحت کردنمان پشیمان نیستیم. در ساناتوریا مهمانان و میزبانان بیشتر از طرز اصولهای طبابت خلقی با استفاده از گیاهای شفابخش استفاده می نمایند. جایی که ما انتخاب کردیم از جهت اکولوژی بهترین جا هست. در اینجا نه زواد نه فابریک نه ماشین، چشمه های آب طبابتی. اساساً طبابت از انسان از آفتاب قوه میگیرد، از آب از هوا میگیرد که همه این چیز در ما هست. با گیاها شفابخش. برتری دیگرش اون است که مثلا در دیگر کورورت ها دکتر فقط میبیند تعیین میکند همون طبابت میگیرن. در اینجا ما میآموزونیم درس. هر صبح مثلا ما از ساعت 6:30 سر میکنیم مشق‌های جسمانی، مشق نفس، مشق‌های خود آرام کنیم، مشق‌های یوگا همین میآموزونیم. آدم‌ها از بیماری نه از نادانی میمیرن. وقتی که آدم یک چیز آموخت و الکه شفا مییابد همین تاکتیک طبابتی میره. مثلا الکه در همین مهلت 2 ماه 6 نفر بیمارای سرطان اینجا اومدن که الکه از 50 تا 80% به اون نقش شدن. طرز طبابت یک ما در اینجا حق نکردن. شستن رودها که مثلا کورورت شنبری میرن آدم‌ها. خوش ساونا داریم، ساونا آلمانی در اینجا. همینا ما کسلو میگذاریم بیمارا تست شفا یافته میرن. ما همگی 10 روز طبابت میکنیم. بسیار بیمارا وقتی که این آموختن رفته بعضی بیمارا باید 3 ماه 4 ماه طبابت گیرن. دوام طبابت خانه میبرن. ما نقشه‌های زیاد داریم. ما در اینجا میخوایم مثلا یک فرمی مرغ پروری، ماهی پروری، خوش گاو مال کنیم که همین چیزای طبیعی در ما. خوجگی یاررسان در نقشه ما کاری ما هست. و البته از باغ بنیاد کردیم نقشه داریم سال آینده 2000 درخت‌های میوه شلونیم. من آدم‌ها هم دعوت نمی‌کنم که بیت من شما طبابت می‌کنم. من شما می‌آموزونم. وقتی که آموخت و اویل خودش به فرزند خودش به همین مردم سالم میشن. طبیعت آدم طبابت می‌کنه. وقتی که آدم‌ها یک جوب رفت شیشت خیست بین انسان و رابطه انرژتیکی مثال درخت قطعی، آب قطعی، هوا قطعی، استراحت قطعی تست شفا می‌یابند. تشکیل چنین ساناتوریا و آسایشگاه‌ها در دیگر مناطق ناحیه نیز در نظر داشته شده است. آینده ناحیه عینی در سالهای من بعد باز هم درخشان است. در جلسه‌ای که در مجلسگاه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه برگزار گردید، از سخنرانی رئیس ناحیه رحمت الله زاده نعمت الله برمی‌آید که در آینده رشد ساحه‌های توریسم، کارخانه‌های آببراری، چربه‌داری، صنعت، معدن و ساحه‌های دیگر جامعه را در ناحیه به مراتب می‌توان انکشاف داد. فعالان ناحیه باشند در برآمدهای خود شکرگزاری از دولت و دولتداری، صلح و سلام، تنجی و آبادی وطن و دستاوردهای تاجیکستان صاحب استقلال با افتخار حرف زده همه پیشروی‌های وطن عزیز را به سیاست سازنده و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت می‌دادند. همه این دستاوردها با جد و جهد و تلاش‌ها و دستگیری‌های بی‌اندازه پیشوای ملت ما اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان است و ما با این سرور مهربان خود افتخار میکنیم و همیشه دعاشو میکنیم که صحت سلامت باشند و تاجیکستان عزیز ما همیشه گوشگوفان باشد. امروزها در عرفه تجلیل 25مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در تمام شهرک و دهات ناحیه فضای ادانه و روحیه بلند وطنداری و خویشتنشناسی
از چنین کشوری آباد و زیبا سر هر قدم به نظر می رسد که این نشان سپاس و ارجگذاری به وطن عزیزمان تاجیکستان صاحب اختیار و صاحب استقلال و فرزند فرزانه ملت امام علی رحمان می باشد.